Pupina stavili su na listu 10 najboljih univerzitetskih profesora svih vremena. Među tih 10 najboljih profesora Mihajlo Pupin je u samom vrhu. Velikog naučnika smatrao je Mihajlo Pupin da je on ostao i da je najvrednije u njemu to što je bio idvorski pastir. U poslednjem intervjuu, samo par meseci pre smrti, američki novinar kaže: sedim i razgovaram sa idvorskim pastirom. Pastirom koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Odnos sa rodnim Idvorom znači odnos sa srpskom narodnom tradicijom, znači odnos sa majkom, sa porodicom, znači odnos sa samom Srbijom. Ne možemo posmatrati Mihajla Pupina ako ne razumemo mesto na koje je on najponosniji, ako ne razumemo da je on sebe predstavljao kao frulaša, kao čobanina koji je okružen stadom dok su iznad njega zvezde. On je imao samo 14 godina kada se okrenuo da ugleda svoju majku i zauvek napusti rodni Idvor. Ali nikada on zaista niti Idvor niti majku ne napušta. Kažu Pupinovi prijatelji da je najpotresnija stvar bila trenutak kreci. Taj čovek koji je već star i koji koristi štam ustaje, ističe da on o svojoj majci sedeći ne može da priča. Kada piše svoju autobiografiju, Mihajlo Pupin u centar postavlja Svetoga Savu, a oko njega se nižu svi super heroji Pupinovog detinjstva. Ne čudi što je Mihajlo Pupin sa zanosom poete pisao o Svetom Savi, o Marku Kraljeviću, o Hajduk Veljku, o Karađorđu, o Filipu Višnjiću, najlepšim rečima deca bi mogla i epsku istoriju da uče čitajući zapise Mihajla Pupina. Čudi što je ta njegova autobiografija decenijama bila obavezna lektira u američkim školama. Za nju je dobio Pulitzerovu nagradu i znate, iste godine kada i Robert Frost dobija tu nagradu za poeziju, spore se oko svega sudije koje dodeljuju nagradu. Samo se ne spore oko Mihajla Pupina. Jedan od njih piše: šteta što ovo nije nagrada koju možemo dodeliti za čitav 20. vek, jer bolje od ovoga ne može postati, ne može se napisati. Iz Mihajla Pupina ne bi postojalo snimanje rentgen aparatom na živom čoveku. Do njega rentgen aparat je mogao samo stvari da snima. Vreme trajanja snimanja je bilo predugo da bi se zračio čovek koji je živ i kome treba pomoć. Pupin otkriva sekundarno i zračenje, skraćuje vreme snimanja i omogućuje nam u stvari medicinsku upotrebu rentgen aparata. To se kruniše prvim rentgenskim snimkom kao pripremom za operaciju koji pravi niko drugi do Mihajla Pupina. Rajfešnost, digitron ili aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. Učen. Bravo. Sad dalje. Ajde, izlazi. Dobro. Sve. Bravo. A on je zato što me zvija. Dalje. Hoću ja. Mesto rođenja. Ali vrati prolaze na oboj, mora kao igra memorije. Pupinovo detinjstvo bilo je ispunjeno neizmernom ljubavlju majke, pričama sa seoskih posela, doživljajima sa pašnjaka i zvezdanim nebom iznad Idvora. Od najranije detinjstva je naviknut na rad i disciplinu u duhu patrijarhalnih odnosa. Poreklo, vaspitanje i doživljaje učenja imala je veliki uticaj na Mihajla i od rane mladosti podsticala. Sviđava se neko nam test? Ne, I voleo je da...
Mihajlo Pupin? Kako ne znam. Znate li da danas obeležava 180 godina njegovog rođenja? Za danas nisam znao taj datum, ali znam koji je dobro i poštovani Srbin koji je dosta učinio za naš narod dok je svo vreme to bio u Americi. Tako je. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Da, i to. Šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. To. Hvala. Da li znate Da li znate ko je Mihajlo Pupin? Znam. Znate li da se danas obeležava 170 godina od rođenja Mihajla Pupina? Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. Ćao, pozdrav. Zadovoljno. Ćao. Izumeo Mihajlo Pupin. Fontan. To. Radije ste dobri. Jeste li, šta izumeo Mihajlo Pupin? Telefon, ajde dalje. Ajde dalje. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Imam je kod kuće, ajde dalje. Šta je što? Sa zelenim koricama. Da, i to je to. Znate li ko je Mihajlo Pupin? Da. Znate li da danas obeležava 170 godina od rođenja Mihajla Pupina? Da. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Naravno. Šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. To je to. Da li znate ko je Mihajlo Pupin? Da. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Da. Jeste li znali da je danas 170 godina od njegovog rođenja? Ne. I šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. Hvala. Znate li ko je Mihajlo Pupin? Znam srpski naučnik. Jeste li znali da je danas 170 godina od njegovog rođenja? Nisu. Jeste li pročitali knjigu ili čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Nisu. I šta je Mihajlo Pupin izumeo? Hvala. Da li znate ko je Mihajlo Pupin? Naravno. Jeste li znali da je on izumeo telefon? Jesam. Da li ste čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Ne. I da li ste znali da je danas 170 godina od njegovog rođenja? Da. To ste u novinama. Hvala, doviđenja. Hvala vama. Znate li ko je Mihajlo Pupin? Znam. Znate li da danas obeležava 170 godina od njegovog rođenja? Znam. Jeste li čuli knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Naravno. I da li znate šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. Da. Ko je Mihajlo Pupin? Da. Znate li da je danas 170 godina od njegovog rođenja? Dobro sam. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Jes. I šta je Mihajlo Pupin izumeo? Mihajlo Pupin? Da. Telefon. Hvala, doviđenja. Mihajlo Pupin. Da. Znate li da se danas obeležava 170 godina od rođenja Mihajla Pupina? Da. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Da. Šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. Hvala, doviđenja. Mihajlo Pupin? Da. Znate li da se danas obeležava 170 godina od rođenja Mihajla Pupina? Da. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Da. Šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. Hvala, doviđenja. Mihajlo Pupin, jedan od naših najvećih naučnika. Da li ste čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Jesam. Šta bi treći, a? Znaš li ko je Mihajlo Pupin? Da. Znate li da je danas obeležavanje 170 godina od rođenja Mihajla Pupina? Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Da. Šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon. Znaš li ko je Mihajlo Pupin? Naravno. Znate li da se danas obeležava 170 godina od rođenja Mihajla Pupina? Nisam znao. Jeste li čuli za knjigu od pašnjaka do naučnjaka? Da, i pročitao je. Šta je Mihajlo Pupin izumeo? Telefon i njegov kalemar, tako je. Jesi kura? Bra! Da li znate ko je Mihajlo Pupin? Baš čuveni naučnik. Znate li da je danas 170 godina od njegovog rođenja? Pročitao sam i to su novinama. Šta je Mihajlo Pupin izumeo? A vezano za telekomunikacije, telefon. Tako je. hvala. Jeste li